bial chunga thil thengania ka in ti ta tu via wani chu wang chuan soi ve nge hi train ka sia hei hi voina kan thil soi hi nia a resolution tu pui ka chu ka repeat to lawanga case study ro pui tak mizo te zinga ani donin ka sia awareness campaign te po hantila a thain karing land scam central ate country thin bo for scam te po om to thina he mizoram scam lian tak te zinga mi he a lian hi lo ompon ka he chia lo land scam lian tak voine hian kan chai ani a chu wang chuan zoram mi pui simle mar chakle thangami te tan hian case study awareness campaign thatak voine hian kan nei ni in ka setatani chu wang chuan kan soi ho po hi tha in ka sia hey heta tang hian kan chananga ZPM sarkar hi preliminary notification te chhuak tu SIA exam 2 final notification te chhuak tu award publish tu award pom tu compensation sum zukdel tu compensation sum pe chhuak tu heta hian phatna tu omin ka selo hei hi ZPM sarkar athil khengvek ani a hei hi hei a literature hi atam khop maya nisom ni pakhat than ni sang ni som ni panga kan house leader zom takin helai muna hian Lengpui khwa mi pui te hian he thil hi hria sela arab thak an tingutang ati hial kha ania chu wang chuan kalpui zel tla ka po po kan ngam lawa keep in abeyance in kandani ati ani chuti khop ani lai chuan he ta kan soi ya tu tenemo kan tia khoi tanga literature han for tu te po om zel nge po kan selawa amara chu hetila ya hian kan bial mi puite abik takin leng pui kho mi puite anril ru ana em ani an mani ne na changa NOC po om vekto anga kan han soi hi anril ru anangoi ngoya he thila hian an film zia le NOC an pek lo zia hi voi duai lo kan he na po anon soya chu tiang chuan he tilaya DC office angai po anan zo chianga kan lo pe mial emni hun rei to thilte ali awangin an mami ten an lo pe mial emni tin anan chuya amaro chu DC office po chu tiang om lo ti an lo sil veka chu minua chuan press release an siam tani nisom ni panga February sang nisom ni paruka chuta chuan ka resolution pulu tu ngai poin aron chiar to ka heta hian lengpui khomi pui te hian all NGO te VC te hian NOC po anlo pe ti ri hi chu ri to lo sela ka du ngot mai ti kha voini han kan soi du a chu ti chuan nisom ni pakata kepin abeyance ani ti ani a amaro chu nisom panga thanga thadi em po laral ma in preliminary notification chu ani a chuti chuan nisom ni pakhat thasari nisom ni pasari tharuk som ni panga hian poisa hi deposit ani a ta chuan nisom ni pali thasaria le nisom ni panga thasaria mi pani ne na poisa hi transfer ani ta a poisa transfer nu a CM approval hi nikhat August sang ni som ni panga a om ta chawani poisa engkim ten nuwa reimbursement effect nuwa poisa disburse vek nuwa CM approval hi engtin nge hi a om thi ti hi question lian tak ani ti hi kan soi du a chuan he ram hi kan ria tu ra chu he ram leina ta na kan dan man chu refler 2013 hi ni
อามาก็จูเองโป้นี่เสละเราทิลเราคัลโตจูเองเจนโป้เรานี่เสละอินทรันนะจูเองเจนโป้นี่เสละเฮรัมเลยนะตุรตานะกันดานมันจูรัฟเลอร์2013ที่อันนี้ที่ให้ไว้เนี่ยยันเชียงอีละตีนมิโซรามายัน non tribal เต corporation เตเฮงหูยันรัมอันเลยเทียงลูกผู้ลุงสันที่จูอัฐเฮลูกชิมschedule 5อาคาร constitution อาคารเชียงตะกินนะสุยจูวางินตัวนายัน acquisition นี่ละวิน lease agreement ริงว่าติน local โดนตาเสละจูตาจวน acquisition ตีเขิร์ปองไงลูก lease agreement อันที่จวนอะไรตัวเล่อารมณ์ในตัวเต็นสุรการพัลในอินจุดตาจวน stamp value registration charge เองคิมตินจู register บกตัวนี้ notarized ไม่เมฆะ authenticated document อันนี้เท่านั้นจูวางินเฮรัมลินเลยจุงจ้างอาเฮียนทิลเฟลโลตีตูร์สีอัตมเอ็มอันนี้ document กัน fabricate ดานาเต fabrication หันตีตับบงเอลตุเงี้ยนี่เงี้ยหมดลำนี่เราตัดเสร็จละกันด็อกิเมนต์ฮีauthentic ดานาโปฮีค่อยกันเลยชาแล้วโอ้อะไรquestion เรียนตะกันนี่ที่ข้าพูด deputy speaker กันสวยดูรัมdocument fail to จวน notarize ริงอที่ผมเทอันนี้ละวะ register ตัวนั้นเฮ้ย assembly question นะพวกกระโจตะBible เชจาเลBible เชจาสมเรียดปริยัด registration ตีนั่นเห็น stamp value เองจางเงมันง่ายยังตีกระโจตะอลารอนชวกละวะตีน registration fee ฮีเองจางเงนี่ยัง sale deed อโม lease อัง register ตัวอโมเองเตียงปัวตีตัวนี้อินข้าสุรการ revenue ลูตัวอาคาเองจางเงนี่ยังตีโซนปกระโจตเงอันนี้จูวางินเฮรัฟเลอร์2030กันมันสีจวนเฮดานเฮียนพูดอันเนียเฮดานเฮียนกันตีเงยตูร์ดีอันเนียจูอดานาคานอาเจียงเอ็มมันนี่notification เปกตูร์ตีเตตีน flow chart อันเนีย flow chart วันนัดจังะ17ที่เอามานี่จมเงยตูร์ flow chart ที่เอามาจูจมมูมัลข้าตลอดวันนี้เฮดานที่กันมังอันนี้สีชวนเองก็ติงเฮงที่กันมันลุกโอ้ที่ไงตัวเทตักไหมอันนี้จูวางินให้กันโฟล์จ่าตาชวน requisition for LA ที่ประคัดนะอันนี้to be submitted by requiring body in case of government by the secretary of the department concerned ที่เอามานี่ปนีนาชวน action by the collector in a titur ปฐุมนา estimation and deposit of cost ปลีนา social impact assessment ปังานา submission of SIA report ปรุงนา expert group shall apprise and evaluate the social impact assessment report ปัสรีนา publication of preliminary notification ปริยัตนา hearing of objections ปักวานา land records updation Somna preparation of draft R&R scheme by administrator. Sompakadna publication of declaration and summary of RR. Development plan for SCST. Sompanina. Sompatumna determination of compensation. Determination of market value of the land by collector. Sompalina inquiry and land acquisition award by collector. Sompangana notices to the persons. Somparugna power to take possessions. Sarina reference to authority tite omani khang kha he flow chart is hemi Reflector Act 2013 ina min insist chu ani ram engpo kan acuerdo na kan titur ani chu voinia hian ana soidu chu khata khan bypass khatam ema SIA chu exam thayalom tite oma ni exam thay ani exam thay ani chu man mo thila te tin emergency thila te ti oma chu om vekani kha dana khan chuan appropriate government in he exemption ni ati thayang ati
TE Pangana Chuan in relation to the acquisition of land for the purpose of union as may be specified by notification tihi by central government tini tani chuan he thil hi central union tana ti ani a for air force hi union list 1 of the schedule 7 schedule of the Constitution of India asoidana chuan naval, military and air force and other armed forces of the union list Constitution 7 schedule chiang takin omani chu voinia hian kan dokumente afel toglo forge te po aniang ti lo thei ni in alang lova heng hi ram neitu te ming veka awat siam ni si anakaw no lut si lo lai te tin lease agreement chu ram AIF nen hian sign mai thei tu sarkar phalna ani lain maro chu acquisition mangin kan ti tin LAC siam na di ta hian ram nei tu then khathen kan sign lo anti boka heng thil te hi $1 million question siam tu chu ani tlatani voinia hian in soi thiam amo hetilaya in puton emo tur hi kan ni lawa voinia hian helaya iding lama thu le ive lama thu pu deputy speaker in thak chung khatlem oma kan tu ma kan tel karing lo he thila hian amaro chu he thil theng hi helai thu te hian kan chei angai hi nichina kabula thu ina asoi kha azia lo ngot in ka ria aza po aza thak zoram mi pui te hian he tiang mai tur hian ram suai tu te hi min muang ti hi ala om ngoi ngoyen iding leve mi tu na hian he hitlaizing kan telang kan ti mialo tel theina chance po om po ni mai theye amaro chu kan soi thene ro amaro chu he tiang thil theng scam lian lutuk mai ke ni ro rel hun chung la ya he tiang theng hi zoram mi puite mit mua hian aza thak voini hian chu ni he thil hi he scam lian takahi kan soya he scam lian takahi kan ngoi bo pui mai hi helai hausian athiang lo chu wang chuan CBI niemo ACB niemo engpoin ni sela he thilli achin chuakin chui sela akal prit hi fix nge ro se ti hi kan du thu sam ani top mai ni chu wang chuan he tiang scam lian lutuk kan experience zoram mi puite po hian hi case study ya imangila hi awareness mangila he tiang thil hi thengnon to lo sela ti hi zoram mi puite hian kan be se ni po karing ti chu ka soi thei tok na ro se pu speaker ko lo me